tagata ka fi'ite few kamin ganto gasi ɗon no wawi ƴettede saabu ganto kullama daka al amru tasa no faaɗiri wo ka l'islam on yaajinayi fi wota ɓittendi heɓo ko Allah dalno ɗon wama jaala alaykum fi dini min haraj dina kam fof ko ittanaka ko wiyete kon haraj ɓittende kala ka satti Allah hoyna e joni saabu noon ko heewi kon dagi ke saabu ɗum si wona ɗum dagatako dambugal ngal ko fi imanu bil qadar ma'na al imani bil qadar wama ratibu mana gomɗingol ko wiyete kon hoddirore Allah ma ɗum taƴale iwruɗe ka Allah haray nokkeli go'o ɓe hawtitay ɓe inna al qada wal qadar nokku go'o ɓe weddina ɓe inna qada tum nokku go'o kadi ɓe inna qadar tum wano oɗo ko fi qadar on o yewti mi andali no gasa o addu e qada on kadi yeeso kono ɗo on ko fi qadar on tum on yewtude taw kono haray ka haqiqa ko wiyete kon qada o e qadar ko hunde wotere yani ɗumɗa no wellite hara ko ɗum ɗa faanda ɗumɗa kadi no wowle hara ko ɗum ɗa faanda si wiyama qada e qadar si tawi ɗi takkodiri firo majji sendete kono si tawi ɗi wopodiri ka kala e muɗum ƴettay firo ngoy si qadar on tun wowlama haray qada on naati si qada on tun wowlama haray qadar on kadi naati amma si ɗi hawtitama nokku ngotu wiyama alqada o wal qadar haray qada on firete goɗɗum qadar on fire goɗɗum e hoore noon hiɗi hawtiti ko ɗaɓɓa kon nder ton haray ko ɗaɓɓa ton kon haray ɗi hawtiti e ko wiyete qada ko ñawore Allah ko tawata goɗɗum gollama gasi e andal Allah ko ɗum wiyete qada koko golla gasi e andal Allah subhanahu wa ta'ala kono ko tuma yani o woni hande kadi qada amma qadar koko eɓɓa immorde ka Allah Allah no eɓɓi hunde kaari waɗay ñalande kaari e leer kaarijo ko ni nde warrata Allah eɓɓino ɗum ila atto tagude kammuli ɗin e leyɗele ɗen o eɓɓi ɗum ɗo ko ni waɗata ko nokkel kaari waɗata ko ni kadi warrata hay hunde ala ko wopinta ɗum ko ɗum wiyete qadar haray ngal dambugal gomɗin gongal ko tugalal e tugale liman ɗen kala neɗɗo mo gomɗinali ngal tugalal liman wiyetengal alqada wal qadar ma wiyetengal qadar harayna o julɗo harayna o julɗo harayna o mu'min o gomɗina Allah subhanahu wa ta'ala sabu na gomɗingol ngol qada wal qadar no jeeya e gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala kono feddeji no woodi fi en ƴettu suura masala on feddeji no woodi fi ka imanu bil qada'i wal qadar no woodi fedde no woodi fedde wiyetende mu'tazila e fedde wiyetende jabriya e jahamiya e jaadiya ɓe fof ko feddeji neɓuɗi kadi wonɓe gollitirde hakkillaji ɓe ala gollitirde sariya
ɗi feddeji moɓe no wowli feere fiika gomɗingol taƴaale Allah ɓe. fedde wiyetende nden mu'tazila kamɓe ɓe inni neɗɗanke ko kanko woni moƴƴinande hoore makko golleji makko ɗi, ko kanko woni moƴƴinde, wo junngo ala Allah ala nder to. en faami feere maɓɓe nen kamɓe, wo ko neɗɗo on woni moƴƴinande hoore mum golle mum ɗen, ko ƴetti annuye muɗum o golli o waɗi wo koye hoore makko woni, golle Allah ala nder to. en faami miijo ɓen ɗon gon ɓenni neɗɗo on ko kanko woni moƴƴinde golle makko ɗen. amma jabriya ɓenni neɗɗanke on o mara junngo e golle makko ɗen, ko Allah woni mo ko Allah woni mo karhude, o waɗa ko woni wo halas. ɓenni neɗɗanke no wayi wa kaakol wenngingol ka hendu nun no yiltirde ngol no faalira o. kamɓe kadi ko noon ɓe ƴettiri ko wiyete kon qadar, yani taƴaale Allah ɗen. ɓe konti wonde awa neɗɗo mara junngo e golleji mum ɗin, ko Allah woni mo foolude, doola mo, gollina mo kala ko faala. en faami kon to ɓe seedi ɓeeɗa ɗen yeddi wonugol Allah no muuyude goɗɗum, ɓe yeddi ɗum few. ɓe inni wo ko neɗɗanke woni waɗande hoore muɗum, Allah muuya hay fus. ɓe yeddi ƴiye alqur'ana ɗen, ɓe yeddi ƴiye sunnane laaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. ɓeeɗa kadi ɓe yeddi wonugol jiyaɗon no gollude, kamɓe kadi ɓe inni Allah doolay woni jiyaɓe ɓen e golleji mum maɓɓe ɗin. woɓɓe maɓɓe wowli ɓe inni alqaahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. ɓe inni alqaahu fil yammi maktufan, wono wayi wasi tawi goɗɗo ƴettama o bugama ka nder maayo, bugiɗo mo on noon no haɓɓimo yilti inni mo he wota ɓuuɓu dey wo ko noon wayi. ɓenni wo neɗɗanke on ko wonaɗo forsire, ko woni wo ko Allah woni gollude, ko waɗi wo o forsa, ko Allah woni wadde, ko ɓen wiyete jabriya. joni noon ɗi feddeji ɗo ɗiɗi noon ko feddeji majjuɗi yaltuɗi e nder katanwol sunna on, yaltuɓe e ko jippi kon ka deftere Allah e ka sunnanelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam. ko wonɓe gollirde hakkille, ko ko ɓe woni addude kon e pehe fof muɗum ko pehe majjere. wiiɓe ɓen Allah muuya hay hunde, ko woni wo ko jiyaɗon woni wadde ko majjuɓe, majjinoɓe kadi bid'ankoɓe yaltuɓe e diina. fedde winde nden wonde ko woni wo kadi ko Allah woni gollude, ɓen kadi ko fedde bid'ankore yaltude e diina, yilti kañum kadi fefindi fawi Allah e nulaaɗo makko on. ɓe yeddi ƴiye alqur'ana ɗen ko faama nder ton kon e ƴiye sunna ɗen. amma ahlu sunna wal jamaa kamɓe ko ka hakkunde ɓe wonata, ɓe serindorta nokku, ɓe serindorta ŋakkingol, ɓe serindorta feƴƴintingol. si feƴƴiti ahlu sunna tawaka ton, si ŋakki ahlu sunna tawaka ton. ahlu sunna ko ka tumbo woni ɗi feddi ko hakkille ɗen woni wonde taklifu arano on. kala neɗɗanke so tawi hakkille ala halay taklifu ala e makko, on ɗon fawaka julde, o fawaka korka, o fawaka hajju, o fawaka zakka, o fawaka hay hunde e golle diina ka. fi hen ɗum hakkille ala e makko. ka tawi ɗon hakkille ala e makko taklifu yi. joni noon si hakkille no e makko, haray o okkama ko wallata mo suɓade o anda ɗum ɗo ko moƴƴere ni, ɗum ɗo ko bone, ɗo koko watte, ɗo koko accete, ɗo ko ka wonete, ɗo ko ka wonatake, ɗum ɗo koko wolete, ɗum ɗo wolatake.
tawti noon e hoore ɗum ɗon fof Allah subhanahu wa taala addi nulaaɓe ɓen o addi defte ɗen o holli yimɓe ɓen laawol peewal ngal si tawi woni ɗen kanko Allah subhanahu wa taala o hawrindiniima e ko tawata kon koko moƴƴi jokka ɗum haa maaya e mum si tawi himo annduno kanko Allah subhanahu wa taala an on ko geddi wonata sakkitorde ma nden ko ɗum ɗon o woni windude e hoore ma ko waɗi kanko hay hunde majjanaka hunde majjanama kono nulaaɗo Allah sallallahu alih w sallam ɓay yewtere waɗi fii muɗum ha nulaaɗo Allah maaki hey on fof moɗon hita on yowo e hoore hoddirore Allah nden tertoɗon golle dey golle ko gollo ton kon mo ɓe Allah newnanayi ɗum gollugol ko tagira kon fii mum ha o maaya e ɗum ɗon ko ɗum waɗi koko owti maayi e mum kon kontete si neɗɗo wuuri e hoore keefeeru o maayi e limanu ko julɗo o kontete si neɗɗanke wuuri e hoore limanu o maayi e hoore keefeeru ko keefeero o kontete ko ɗum waɗi yooti gollu hara o yowaaki e hoore taƴaale ɗen ɗum ɗo ko suura masala mo wonɗe janngude on tun ɓe holla e nder ga tugaale ko ari nder ton kon fof e calɗe muɗum e fensitugol fii muɗum kono ko yen anndu e nder ko janngeten kon fii qada wal qadar haray ko ni ahlu sunna o woniri ka tumbo hakkunde feddeji bidaali haray ko ɗum waɗi si salafu salih moƴƴuɓe ardiɓe ɓen ɓayɗi weñjeeji ɗuuɗi fii gomɗingol fii taƴaale Allah ɗen kodduri e makko on feddeji bidaaji ɗin yolliti e hakkille yimɓe ɓen haa gomɗingol taƴaale ɗen ɓe fanka ɗon ko woni o jaburiyankoɓe ɓen e mutazilankoɓe ɓen no wippitude hakkillaji yimɓe ɓen naɓiraɓe e goɗɗum woni sabu haa buy juulata inna no yowi e limanu on joni noon no yowi kadi e sawabi ko on ko ardino kon ka Allah si Allah winduno woti ko naato aljanna haray hande kadi hay o golli nafata si Allah windunomo ko naato o yiite hay o gollali lorrata joni noon hande ɗum min miɗo yowade ko windano kon e hoore an lanne a windano ko a moƴƴo naato aljanna awa haaju an ala e golle ande kadi ala gollude fof e a windano ko a naato o yiite a nafa komi gollatande kadi mi ala yanga andi ko hakkille ɗen ɓe pooɗi ɓe acci sariya ko weeɗo wiyete ɗi feddeji o ñiiɗi ɗiɗo détourni hakkillaji yimɓe ɓen fota e fii hawrugol e goonga ɗaɓɓaɗo on sabu ɗum noon karamokoɓe ɓen windi defte buy ko ɓanginana yimɓe ɓen laawol laaɓugol poy koye ɓe jogoo fii anndugol fii gomɗingol taƴaale Allah ɗen gomɗina hoddirore makko nden yaara kadi no Allah subhanahu wa taala landori noon ka deftere makko e ka sunnane laaɗo no jeeya e ɓurɓe hirande windugol fii ɗum bindi laaɓuɗi kadi ibnul qayimi al jawziya e eggugol e ƴiye arɗe ɗen ka qur'ana e ka sunna imo fensiti ɗum haa laaɓi imo moƴƴini deftere yooɗu nde taalibul ilmi fof no duwa ɗaɓɓude nde fii ko ooti waawa humpitorde fii ko wiyete qada wal qadar hara ko ka ahlu sunna wal jamaa rewi ɗon neɗɗo inde inne sifaul alil sifaul alil fi na sifaul alil fi masail al qada'i wal qadar sifaul alil fi masail al qada'i wal qadar kanko ibnul qayyimi imo yewti ton ko ahlu sunna on woni ɗon fi qada wal qadar ko laaɓi pos karama ko ɓe nguusaman ɗo kadi buy no windi cheikh mouhammad mutawalli sarawi no windi cheikh souleyman al askar no windi cheikh sullabi no windi ahmadou sullabi on ko suka mo tawata ɓuraali duuɓi 50 kono fewndo ɗo ni imo mari ko fanɗi o defte 60 windaade ko jami al islamia o janngi ko 92 o waɗi licence makko 92 ɗo waɗi licence makko kono mo windi fi iman bil qada al qadari defte labaande fi muɗum
bon ko anon kadi cheikh Mouhammad Hassan no windi yimɓe buye karamokoɓe ngu zamanu ɗo kañum kadi no windi kono ɓe fof maɓɓe koɓe egguɓe e ko Ibnul Qayyimil Jawziya windi kon fi laɓɓinangol yimɓe ɓen ko wiyete masailul iman al qada'i wal qadar karamokoɓe buy no windi fi mum hakke ko tawata no himmi no hulɓini kadi bon ko lutti kon e ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe yollitay woni dambugal ngal e nder deftere wan o sayhujo ɗo Majidu Makki yollitiri ɗum ɗo ɗen e ngal tugalal ɗo o wakti ɗum e nder nde deftere ɗo ɓay o yewti fi tugal luttuɗen emo yewtude fi ngal ɗo kañum kadi o wi ɗo kanko sayhu on al imanu bil qadar gomɗingol taƴale Allah ɗen eɓɓore makko nden hoddirore makko nden ko yowndiri e andal makko aranal ngal huwa ruknu sadis min arkanil iman ko ɗum wiyete tugalal jeego aɓangal tugalal jeego aɓangal e tugalel iman ɓe kama jaa dhalika fi hadisi Jibril al mashhur wano ɗum ardi noon e hadise Jibril lolluɗo on al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sarrihi ko ɗum ɗon ari ka hadise Jibril tugale ɗen jeegono hadise Jibril on no laɓɓini ɓay o landike nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ko hen ɗum wiyete liman nulaɗo Allah jaabimo o wi ko imanu billah imanu bil malaika imanu bil kutubi samawiya imanu bil rusulil kiram imanu bil yawmil akhir wal imanu bil qadar ko noon ardi ko hadise Jibril oɗo ko hadise ɓurɗo mar wonde dalil e tugorde molanade fi arkanul iman fala yatahaqqaqu imanu abdi hatta yu'mina bil qadar tabitata limanu neɗɗanke limanu jiyaɗo haqinɗinta ha o gomɗina hoddirore Allah nden o gomɗina taƴale Allah nden fanni o gomɗinali hoddirore Allah nden harayna o mumin ma'anal qadar ko en wiyete ma'ana taƴale o wi asluhu min at-taqdiri wat-tadbir lasli mum on ka lugha ko ƴetta ɗum e eɓɓugol ko ƴetta ɗum e wallingol fiimum eɓɓa wonde ko ni yarata no wiye joni qaddartu say'a no wiye kadi dabbartul amra mi eɓɓi hunde kaari ko ni nde yarata mi fondi nde hunde ɗo ko ni nde warrata wa ja'alu say'i yajri ala nidamin wa hikma e waɗugol goɗɗum yaara e hoore juɓɓudi andandi e hikma fooluɗo qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah to ɗon o daari mene Allah piiji ɗin fof kala hunde men tagi ɗum ɗon e hoore eɓɓoore e hoore fondugol ko ni warrata fondugol ko ni lannirta ko ni wonirta min eɓɓi fof muɗum men wallini joni qadar on en andi ka lugal arabiya mana mum ko eɓɓugol fonda taƴale ɗen yana e hoore ɗum ɗon a faami ko ni eɓɓira Allah eɓɓino atto en jooɗade ɗo hande wonde enen limore tel en jooɗoto ɗo jooɗoren ni warde ni warde ni hunde wopinta ɗum ɗon ko waɗi ko eɓɓata eɓɓore mum woopa ko ronkuɗo amma kanko mo ronkata on eɓɓore makko woopata ko ɗum waɗi kala ko watta kon ko wiyata mi waɗi o wiyata mi waɗay tode ko wiyata mi waɗi fi hen ɗum ala hay hunde ko wopinta ko waɗi ala o wiya mi waɗi halas wa mana al iman bil qadar mana noon gomɗingol taƴale ɗen huwa tasdiqul jazim bi anna kulla ma yaqa'u fi hadha al wujud yajri
wifqa ilmillahi wa taqdirihi munzul azal. Mana gomɗingol ngol taƴaale Allah ɗen ko hoolagol ngol tawata no fiɓi ko tawata dirtata yolbata lompata few himo fiɓi ɗum haa felliti wonde kala ko waɗata e hoore tagu ngun ɗo ɗum ɗon no yahude no yaadi e ko hawrondiri e gandal Allah no yahude kadi ko hawrondiri e eɓɓore makko ila law atto tagu ngun tageede ko ɗum wiyete azal. en andi taqdirul azali no woodi eɓɓore Allah ila atto tagu ngun tageede haray Allah eɓɓino wonde ɗum ɗo ko ni yaltiroyta ko ni tagiroyte ko ni woniroyta ko ɗum wiyete ma'nal imanu bil qadar ko ya andu hooloɗa yananeɗa wonde kala ko waɗata kon e hoore leydi ndi kala ko waɗata kon e nder nguutagu ko watta kon e nder nde windere fof hay hunde woopata andal Allah hay hunde kadi woopata no yeɓɓiri noon kanko Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗon wiyete ma'nal iman ma ma'na tasdiqu bil qadar. maratibul qadar ko wiyete noon taƴaale no mari martabaji. martaba ara noon no mooɓi ko wiyete kon al ilmu. martaba ɗiɗaɓon no mooɓi ko wiyete kon alkitaba. martaba tataɓon no mooɓi ko wiyete almasiya. martaba nayaɓon no mooɓi ko wiyete alhalq. yani maratibuji ko wiyete qadar ko e nder ɗum ɗo woni yahude. martabaji muɗum ɗin ko e nder ɗeɗo toɓɓe nayi woni yahude. o wi ma'na taqdirullahi li shay'in ma yatadammanu isbata haqa'iqa arba. yani ma'na hoddirgol Allah ngol eɓɓa fi hunde kaarire ma hunde wo hunde ɗum ɗon no soomi tabintingol haqiqaji nayi. haqiqa ara noon ko andugol ngol fiimu. haqiqa ɗiɗaɓon ko windugol ngol fiimu. haqiqa tataɓon ko muuyugol ngol fiyo waɗ. haqiqa nayaɓon ko tagugol ɗum ɗon no fiyo waɗ. ɗiɗo haqiqaji nayi ko ɗiɗo ɗen woni ma'ana gomɗingol ngol taƴaale Allah ɗen. ko ɗum ɗo gomɗingol taƴaale Allah ɗen mooɓi ko ɗum ɗo soomi nder ton. joni noon gooto be fahuwa subhanahu ya'lamul asya'a qabla wuqu'iha. in fof ko attiɗi wadde ka ilmihi biha ba'da wuqu'iha wano andiri ɗi noon ɓaawo waɗugol majji. amma yimɓe ɓen fof andi goɗɗum wotuma waɗi amma Allah no anduno fi goɗɗum atto wadde no andiri fi mum noon kadi ɓaawo wadde. himo andi atto wadde himo andi ɓaawo wadde himo andi no waɗirta noon fof muɗum kanko Allah subhanahu wa taala himo andi. sayakun kanko Allah himo andi ko waɗi e ko waɗata wa ma huwa ka'inun e ko waɗoyta kadi la yaghibu anhu shay hunde wirnanakimo sahura aw kabura fanɗi o mawni o. en andi qadar on ko ya andu taw wonde Allah no andi piiji ɗin fof ka no waɗiri noon eno waɗirta noon eno waɗiroyta noon e si waɗano ko haɗi waɗa fopp mo andi. dalil on koko Allah daali kon wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. o wi wirnanaki Allah suuɗanaki mo kanko Allah yeru gabbel jarra ka leydi ma ka kammu ma ko ɓuri zarra hum fanɗude. en andi jaka no woodi ko ɓuri zarra kadi fanɗude. zarra hiɗen andi ko ɗum waɗete misal e ko ɓuri fanɗude kon ka kono no woodi kadi ko ɓuri zarra fanɗude ɓay ko ƴeyal alqur'ana ngal holli en ka. wona kadi ko ɓuri zarra mawnude si wona fof muɗum no windi ka deftere ɓangunde ko ɗum woni lawhil mahfusi on fof mum haray no windi ka lawhil mahfusi. ɗiɗi on alkitab ko windugol ngol o wi inna Allah subhanahu wa ta'ala
قد سجل المقادير المستملة على جميع الأعمال والأقوال وجميع الشؤون والأحوال والحركات والسكنات والكليات والجزئيات في كتاب عنده هو اللوح المحفوظ. windu gongol woko yen an Allah subhanahu wa ta'ala o windi kodduruyeji ɗin fop ɗi tawata no mofti golleji ɗin fop e konguɗi ɗin fop e muraduji ɗin fop e alhaaliji ɗin fop e memminanɗe ɗen fop e deƴanɗe ɗen fop ko dillata e ko deeƴi fop e piiji jani ɗin fop e piiji kewɗi ɗin fop foppu mum Allah no windi ɗum e deftere ka makko ko nden wiyete lawhil mahfuz. Kala ko woni Allah no windi ka lawhil mahfuz ton, hay hunde ala ko windaka ton. Janɗi o fanɗi o fopp no windi ton. Dalil on kadi koko Allah daali ko ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir. O wi hay goto heɓata ko heɓatamo e masibo, woni ko ka leydi, woni ko e hoore mon onon yimɓe tagaɓe ɓen, foppu muɗum wawata wadde si wona no windi ka deftere Allah ka lawhil mahfuz ko atti o tagude nden ɗum hunde waɗayde. haray ko atti ɗum ɗon waɗede, ko atti tagede, ko atti sehede, foppu muɗum no windi ka lawhil mahfuz. waɗugol ɗum ko newani ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ko dalil wonde Allah no windi ko watta kon fop ka lawhil mahfuz, hay hunde ala ko windaki ton. Wa qala ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Allah no daari nokku o kadi yeetoɓe heɓata men hay hunde si wona ko Allah on windanno men, ko ɗum woni ko hoddiri e hoore amen, hunde heɓata men si wona ko hoddirno e amen. Wa an Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala libni ya bunay innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. O sahabajo ɗo wiyeteɗo Ubadata ibn Samit o wowlanno ɓiɗɗo makko on ñande go'o himo yewtamo ko fiɓata ka ɓernde makko. O wimo hey ko an yo ɓinguel am, awa andu a heɓata dakamme limanu ha anda wonde kala ko heɓuma konko heɓuma ɗon wawatanoma wopude fewwude. ko heɓuma kon ya andu watanoma wopude kala ka rewɗa. sa inni jaka ko gollawol ɗo mi rewayno hanno ɗum ɗo heɓanmi, ala ka rewa ɗum ɗo ronka heɓude ma, ala. A heɓata noon gomɗinal heɓa dakamme limanu fanni a hoolaki wonde ɗum ɗon ko non woni. Wa ma akhfa'aka lam yakun li yusibaka. Gomɗina kadi ko woopuma kon tawno heɓatama, ko ɗum waɗi si woopuma sina ɗum wopatama few. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, min o sahabajo wiyeteɗo Ubada mi naniri nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maka inna awwala ma khalaqa Allahu tabaraka wa ta'ala alqalam. Nulaɗo no maki ko Allah atti tagude ko karambol ngol. Fa qala lahu ktub, o wi karambol ngol windu. Fa qala ya rab wa ma aktub. Karambol ngol wi e Allah ko henno mi windata. Gala Allah dalani karambol ngol uktubu maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a. Windu kodduruyeji kala hunde, kala ko waɗata ko, windu foppu muɗum ha ñande ha dargal daro. Summa qala Ubada, refti Ubadata on say maki Ubadata ibn Samit o wi ya bunay an ngel ɓinguel sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, minaninu laaɗo Allah mo jam e kisi woni mu on no maka man mata ala gayri hadha fa laysa minni. Mo maayi e finde goo harana e hoore nde finde ɗo haray o jeyaka e jokkuɓe lampen, harayna o aaden an, harayna o aaden an few. Kala mayɗo e finde goo harana e finde gomɗingol taƴale Allah ɗen harayna o aaden nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ubadata ibn Samit haalani ɗum ɓiɗɗo mum on, o
on hadise ɗon imamu ahmad no fillimo, imamu abou dawuda kañum kadi no fillimo e tirmisi fof ka dambugal wiyetengal kitabul qadar. amma abou dawuda ko ka dambugal wiyetengal kitabu sunna, mais ko ɗon o filli oɗo hadis. o wi ɗi tati on almasiya ko muyɗe ɗen haajande nden, inna kulla ma yaqa'u fil kawn innama huwa bi masiyati llahi wa iradatihi. wo ande kala ko waɗata e hoore windere nde, ande ɗum ɗon ko waɗata ko e haajande Allah, ko ɗum woni yiɗi makko. hunde waɗata ko Allah yiɗa yo waɗ e faandare makko kadi muyɗe makko ɗen. fama sa allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. kala ko Allah muuyi kon waɗay, ko muuya kon waɗata few. sa yii tun goɗɗum waɗaali anndu muuyaali yo waɗ, sa yii tun goɗɗum waɗi anndu muuyi yo waɗ. hay hunde wawata wadde ko tawata Allah subhanahu wa taala muuya. sabuna si goɗɗum no waɗa eno harna e muyɗe makko ɗen, holno tabintini a ko ronkuɗo o mara feere woni waɗi o mara feere. ɗum ko finde julɗo, ɗum ko finde keefeero, ko keefeero fiɓata ɗum. amma julɗo fof no fiɓi wonde inna allaha ala kulli shay'in qadir. la yujizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. hay hunde o ronkata imo wawi ko woni o, hunde kadi waɗata ko tawata o yiɗa e waɗ. qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah. ɗo ɗen woni dalil wonande yimɓe sunna ɓen wonde jiyaɗon no mari masi'a, Allah no mari masi'a. ka ɗum ɗon fenni ko mutazila wi kon neɗɗanke ko kanko woni tagude golle makko ɗen. ka e jaka masi'a Allah no tabintinani neɗɗanke on masi'a, imo tabintinani jaati makko kin masi'a. kono ɗi masi'aji ɗo ɗiɗi ko gootum, ina ɗi gootum. masi'a be no sifori siforɗo mo sifori on. banu adama on ko uytiɗo, masi'a makko on no sifori mo wa makko kanko banu adama on. Allah ko timmuɗo, masi'a makko on no sifori sifa makko on. yani wa ma tasa'una, onon on muuyata, on yiɗata, on watta, on faalatake wadde si wona tuma Allah muuyi. on wata muuyude waɗgol goɗɗum sino tuma Allah muuyi waɗ. tuma Allah muuyi sibi onon kadi muuyon, kono holli on muuyay Allah muuyay. kono muyɗe monɗen no wopodiri, muyɗe tagaɗo e muyɗe Allah no wopodiri. muyɗe tagaɗo on no woopa, muyɗe Allah ɗen kañum woopata. kono holli wonde banu adama on kadi no mari hurriyatul ikhtiyar, yani ndiman ka ko suɓagol goɗɗum. si Allah hawrindinimo waɗa, kono woopata e ko Allah muuyi ko. raabi an nayi on alhalqu, inna kulla ma fil kawn huwa bi halqi llahi ta'ala wa asari qudratihi. kala ko woni kon e windere nden, ɗum ɗon no woniri toon sabu tagu Allah, ko Allah tagi waɗi ɗum ka nder windere, ko batte kattanɗe makko kadi si wooda ka nder windere. laysa lahu sarikum fil halqi, Allah ala kafidaɗo e tagu mum. kala ko woni kon e windere nden ko tagu Allah, hay goto taga goɗɗum, ko Allah tagi fuu. ko woni toon kon kadi koye batte kattanɗe makko, batte mbawdi makko, batte doole makko woniri toon. o kafida e gooto fuu, o tagida e goɗɗo ko tagu, o kafida e goɗɗo ka wurnugol, o kafida e goɗɗo e re'ingol, o kafida e goɗɗo e landitagol alhaali muɗum. dalil on kadi qala ta'ala allahu khaliqu kulli shay. allahu ko kanko woni taguɗo kala hunde. o daali nokkugo kadi wa khalaqa kulla shay, o tagi kala hunde. o kulla ko min siyaghil umum, ko kalima jeeyaɗo e konnguɗi ɗi tata no mofti piiji ɗin fopp, hay hunde ittintinaka. fa qaddarahu taqdira, o hoddiri ɗum hoddirde, o eɓɓi ɗum no eɓɓirte noon fopp, hay hunde woopata. joni noon khulasatul kalam ko suuta kon e ka haala ɗo,
ko wonde hoddirore Allah nden gomɗingol nde ko tugala ka diina ka liman ko goɗɗo golli wo ko o golli si tawi o gomɗinaali taƴaale Allah ɗen haray na o mumin na o julɗo haray ko kefeero na o julɗo fiw bon e nder ɗum ɗo en faami ɗo o ko wiyete qadar no mofti piiji nayi ngen ɗiɗo nayi ngen al ilmu bihi wa masi'atuhu wa kitabatuhu wa khalquhu ɗiɗo nayi ɗum ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala waɗi himo andi waɗay eno warrata himo windi waɗay eno warrata ko tuma o muuyi si waɗa eno warrata noon fuu ko tagu makko ngun woni nder ɗo ɗum ɗo fof no mofti mana ko ko wiyete qadawal qadar en andi wonde feddeji ɓooñinoke e fi o ilmu bil qada'i wal qadar feddeji heɓinoke ila law ɗi feddeji ɗo fof ko feddeji kiɗɗini feddeji neɓuɗi joginoɗi philosophie ji mawɗi kiɗɗi joginoɓe hutorgol golle haqqille yedda nususuji ɗin ka alqur'ana yedda nususuji ɗin ka sunna yedda ƴiye ɗen ka alqur'ana yedda ƴiye ɗen ka sunna firira no faalira noon kañum acca ɗon no nulaaɗo on sallallah alih w sallam firiri noon e salafu salih moƴƴuɓe ardiɓe ɓen haray ɓen ɗon jokkatake e pehe maɓɓe ɗen si karam ko ɓen windi pehe maɓɓe ɗen ko fiino renore jokkugol ɓay ko gera o ko gera si goɗɗo fefindike goɗɗum no woniri wo no woniri heɓoto jokkoo haymo dari ka yaasi ɗo joni inni he are en jokkonmi komi annabajo heɓoto toon miijito to enele ɗum no nande gonga a ene no gasa ko gonga makko acce famodiri hen makko ndaari heɓoto joni innay ɓe awa min mi tawama bon haray dambugal qadawal qadar ngal ko udditorde maggal on amma ko lutti kon fof mum aroyey seeɗa seeɗa ko ɗum waɗi so juutini ngal dambugal ɗo fota ɓuri dambude luttude ɗen fof o wi ka taaliki leyga wa maye azubu on mana mum ko wa ma yabu odu wa yaghib woɗɗetatako wirnatako aslul usubi al bu'ud lasli ko wiyete kon usub ko pottitagol woɗɗitagol miskala zarra on ko wasnu zarra yeru ko zarra hum peesata e fanɗugol e teddugol miskalo on wasnu ko ko peese ɗen zarra on ko annamlatu sahiratul hamra ko ñuukum fanɗukum boɗehum hara ko yiyatako wayya hafifatul wasni jiddan ɗum no hayfi peesande ha feƴƴiti wala asgara min zalika yani min azarra wona ko ɓuri zarra kadi fanɗude kitabi mubinin on ko fandaɗon ko lawhil mahfuz on ko lawhil mahfuz on woni ko fandaɗo en darto ɗon ɓay darto aro no juuti seeɗa darto aro no juuti seeɗa weltanto musidɓe men ɓe gaɗa to fota ɓe weltanimo moƴƴa ɓe windani on ga ko laaɓa moƴƴa alhamdulillah ɓe jarama ɓen mono may ko lando ka nder darsu mo wawi landade ka nder darsu nam hiɓe mu'tazila e qadariya hiɓe kafi faamuji kono na fedde wotere ɓe kafi faamuji nokkeli goo kono na ɓe fedde wotere ɗi feddeji bid'a ɗi fof majji ko nokku goto ɗi woni tuuñude ko lundagol ƴiye qur'ana e hadis en mbami lundagol ƴiye ɗen yani faamu gongo tawata wona faamu moƴƴuɓe ardiɓe ɓen
kala mo yiiɗa lundike nassu qur'ana e nassu sunna o naɓiri faamu makko nokku goo haray ko no woodi ka o tuuñi ko ɗum waɗi si feddeji ɗin fof lasɗi majji on ka belaaɗe no ɓattodiri ko ɗum waɗi ɗi jolkodiray ha a taway goɗɗo no sinci ɗo fedde ha gasi o yaada e jama makko on ha e laawol goɗɗo kadi sorto toon sincoya wonde goo kadi kono hara ɓundu nun ko ɗo iwdi on ɗon kadi yaha seeɗa goɗɗo kadi sorto e makko sincoya wonde goo kadi fof hara ɓundu nun ko ɗo iwdi haray ɗi feddeji fof no jogodiri ɗi fof hiɗi jolkodiri no waɗi caloy caloy nene mum on no ɗo ko yeddugol ƴiye ɗen firira hakkille muɗum ɗen haray a jangi ko wiyete kon firak usulul firak lasliji feddeji ɗin a taway ko ɓuri kon si tawi yaayewande wingi woni dow to ha a taway ɗum no jolkodiri ha muutoyi kono hara fof muɗum nden fedde ɗon on kande ngati ɗon ko nokku nguuɗu haray mutazilaw jahmiyaw gadariyaw sifa ɗin feddeji ɗi fof haray no woodi kadi fotti toon ka tawatay ɗi famodiri fi yoɓe yeddu ahlu sunna o hay so tawi a yewtidi e feddeji goo fewn ɗo ni kamen ɗo feddeji buyno ga haray a taway faamu maɓɓe on ko faamuji mutazila on ko ɗon ɓe tawti feddeji buyno kamen ɗo hara sa yewtidi e maɓɓe tun e pehe buy hella ka diina taway ko mutazilanko ɓen ɓe tawti taway ko ɗin faamuji ɓe woni yaltinde ko ɓe wolata fi re'ugol aljanna e yiite kañum e ko ɓe yiyata Allah yiyatake sifa ɗin e ko ɓe wiyata alqur'ana ko tagade sifa ɗi haalaji fof muɗum a tawi ko mutazilanko ɓen ɓe tawti feddeji buy no woodi hay ka zamanu ɗo ko wa noon kadi feddeji buy haray qadariyankoɓe ɓen e jahamiyankoɓe ɓen haray ko ɓuri hewde kon e pehe maɓɓe ɗen no winda hay ka philosophie ji portoɓe ɓen no winda haray ɓe sembini fi mum ha ko waɗi koko woni gollirde golle hakkille wona wahayu en faami ɗen andi wahayu e hakkille no woɓodiri ka wahayu on no feƴƴiti hakkille bon kamɓe noon wahayu on hiɓe ƴetti ɗum waɗi ley waɗi golle hakkille ɗen dow yani ko golle hakkille ɗen woni hollude ɓe ko moƴƴi e ko boni hina wahayu on wahayu on hiɓe ƴetti ɗum waɗi leyga ko golle hakkille ɗen ɓe woni hutorde en faami ko ɗum waɗi si ɓe yeddi ɗi e buy ɓe yeddi buy ka alqur'ana ɓe yeddi buy ka sunnanelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e hille ko ɗiɗo woni wahayu on alqur'ana e sunna on ko wahayu kamɓe noon ɓay ko hakkille ɗen ɓe woni gollirde ɓe yeddi wahayu on e piiji buy ma ɓe firira firoji goo ɗi tawata wona noon e saria on firiri wona noon nulaaɗo on e sahabaɓe e salafu salih moƴƴuɓe ardiɓe ɓen hina noon ɓe famiri ɗin kamɓe ɓe firira alqur'ana on e faamuji hakkille ɗen ɓe acca ɗon ƴiyanga en faami ɗum waɗi si feddeji ɗin buy no yollodiri nam aywa nam 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 yani fil wasat wi tun ko fil wasat andoya yeeso détail on faami yani ka raɓɓinɗingol ɗo hina ɗe pehe ɗo tun tati kono ko ɗeɗo ɗen wona yiilede e mum caloye buyno toon kono koye ɗeɗo pehe tati wona yiilede mutazila ɓe inni junngo ala e golle maɗa junngo Allah ala e mum Allah sino faala e so faalaka fof a waɗay ko faalla ko subhanallah jabriya ɓe inni kamɓe an kadi junngo ma ala e golle maɗe ko Allah on ma waɗinde koni o subhanallah ko waɗi ko watta ko fof ko Allah on ma waɗinde
bimana so sunnima o toñete woni sa naati yiite tun haray Allah toñima par ce que kanko on ma waɗinde ko woni o ko ɗum waɗi wano feddeji ɗin Sayyidina Umar ibnul Khattabi seede ko fedde neɓunde ñande go'o goɗɗo wujji ɓe addi mo ka Sayyidina Umar ɓe ñaawi mo yo junngo makko ngon taƴi on say o inni e Sayyidina Umar ko Allah moyomi wujju ta taƴi junngo amal ko Allah wujjinimmi kanko moyomi wujju anni Sayyidina Umar maki alhamdulillah a woli golga menen kadi ko Allah moyo men tawi junngo makko o taƴi ko moom c'est-à-dire ko hollugol innuɗo on jiyaɗo mara ihtiyar on ɗon ko wopuɗo neɓaali ko waɗi wano siiri komi wiyata ɗo neɓaali ko tawde ko wano e nde yirde ɗo waɗi hina wonde waɗal duuɓi capanɗe towɗe kono ɗum ɗon fof ko wiyete neɓaali ko waɗi goɗɗo e goɗɗo yeddodiri fii goɗɗum ɓe wiyeteɓe gadariya hiɓe heewi e ɗe leyɗe ton ma jaboriya hiɓe heewi e ɗen leyɗe ton jahamiya hiɓe heewi e ɗen leyɗe ton miijoji maɓɓe ɗin no huwondirede bon goɗɗo e goɗɗo yeddodiri ɓe yahi ñaawoore tawi noon ñaawowo on ko jaborijo wiiɓe ɓen wonde ko Allah wonma gollinde ko woni wolanni ɓe ari ɓe yeddodiri ɓe ari ɓe fuɗɗi ñaawude tawi noon ñaawowo on ko gomɗinɗo konko wiyete jaboriya o landi o e o combonel ma ya waɗo oɗo hunde kaari o inni o min miɗo hooli mi waɗimo ko gonga kono ko Allah waɗinimmi min on mi ala jungo nder to kala mi ala jungo mum ko Allah waɗinimmi ñaawo on ɓaytay ko jaborijo o inni ko gonga an on muñño yaha ko Allah waɗinimo oya inni awa kankadi o immi o ari ha o yewti ñaawo o soofinimo bantu ɓe immi ɓe jogimo won sawa koye waɗi o inni ko Allah muuyi min kadi ko Allah muuyi omi banto bon ko hollugol tun wonde banu adama so majji ko hay hakkille makko ɗen wirnotoni wa dallahu llahu ala ilmi majjugol ngol wona ngal gandal ko woopugol laawol fof ko majjiri wiyete si goɗɗo woopi laawol tun hay simo jangi ha honto de yaray ko jahil wiyete o woopi laawol nam si tawi goɗɗo fiɓi tun finde bonde ko jangi o ko jangi ara o woopi laawol o wiyete jahil kisan o majji bon banu adama madama emo mari hakkil e janngoya ga dalilaji buy ko ahlu sunna dallinori e ɗi e alqur'ana e sunna ko hollata wonde ko be banu adama gomɗina taƴale Allah ɗen e hoore ɗum kadi hara himo gomɗini suɓagol jiyaɗo on fiyo waw sendidirde fenade e gonga Allah ko ɗum jonnanimo hakkil ko fiyo sendidir o sendidira ko nafatamo e ko lorratamo Allah ko ɗum jonnanimo hakkil o sendidira yamirore wonɗo dow e yamirore wonɗo ley lanɗo on si yamiri goɗɗum e fittowo on si yamiri goɗɗum siɗa mari hakkil tun a sendidira e ɗe yamiroje ɗin na goto oɗa no jogui patawo oɗa mara hay fus bon jiyaɗo on ko be sendidira ko nafatamo kon e ko lorratamo kon hay kulle ɗen no sendidiri si tawi joni ɗa newde ɗo nagge ñande o yiɗa ha wugande nge haako waɗa lanɗan adda e foron e ko nandi e muɗum a tappay tun ko runkum nge doga kanke woni o nge hewta ka wonɗa par ce que nge andi nafa majjo kala jahoori no andi nafa mum o yeru seeɗa e ko Allah waɗani ndi kon e faam itti noon sikke e banu adama mo tawata ngandi mum si tawi jolkidirama ɗo yahay ɗo ɗe ngaalaɓe ngingandi ko yaaji kon
Allah ko hokkoni mo kon hakkille yaaji oɗo no wawa darade hara hakkille no e hoore makko hara ɗe wirnaki o daro o inna ene tigi tigi on ko Allah wonlam forsude komi waɗi o wata woni ni e nder détail ɗi yeeso en ɓeyda ande ko honno ɗi feddeji majjiri fi kala ɗum ɗo ɗen ko waɗugol peñcen e mum yani hina yen luggul nder ga ha philosophie ji wi naata ma haala mantique e falsafe ɗuma wi naata par ce que ko aqida laaɓuɗo faala ɓe aqida laaɓuɗo on noon fayda ɓuri luggintake pandi ɓuri luggintake pandi ko ɗum waɗi wano ɓe karamakoɓe mawɓe lugginnoɓe wiƴƴitagol piiji ha ɓe sakkitoroyno artugol ka peñcen fi aqida on aqida on ɓe sakkitino artugol ka peñcen yo selbutode wono imamu razi rahimahullah fakhruddin heɓaki e zamanu makko marnoɗo gandal yaajungal wa makko ɗuuɗi kadi heɓde façon ji gande wa makko o yangi moɓugol gandal ha o wiya imam hakke ko gandal makko ngal yaaji kono tawi o mooɓi gande philosophie e gande ilmul kalami e gande mantigi e pal piiji fof o mooɓi ha ñande goo himo dari himo darna dalilaji woodede Allah cenɗe ɗen fof ɗum woola ɗo soppo waɗa ɗum e ɗum yummirawo ari tawimo ɗon oye a yangoto ɗayɗa tampina hoore ma on sa o darti oyni koyno waɗi wo on no wirni sakko goɗɗo landa ɗalide fi yigol on no wirni ha ka o ɗaɓɓitane dalil oɗo noon jangga e hunde kono emo andi Allah wirnaki sakko o ɗaɓɓitane dalilaji ɗuɗuɗi raasi ndaari tawi monde aqida on ko basata ko bi kulli basata aqida fikriya no laba anda wonde ko Allah tagi ko woni o ko kanko watta ko woni o koko faala o watta no warrete noon fof yiɗa gumƴiniɗa hooli ɗum ko aqida tagudi ma ndin noon a tagiday ɗum hato jinaka jangga philosophie ji ɗuɗuɗi porte partanno fi andugol Allah bon ko ɗum waɗi ko maayata o hawkono ko wiyete ilmu gande philosophie wi ko yo ɗaɓɓititen o hawki fof o inni laqad ta'ammaltu turuq al kalamiya wal manahij al falsafiya falam ajidha tusfi alilan wala turwi ghalila wa ra'aytu aqraba turuqi tariqat al quran aqra fil isbati ar rahmanu ala al arsi istawa ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u wa aqra fi nafyi laysa kamithlihi shay ɗum ɗon e aqida laaɓu on hina e lugginetode ɓuuri ala tampintinade yangitago womi daarimi tawi o laawi kalamu ulmul kalami e philosophie wi e haala wi polto palta ɗum fof nafata fus wo ɗon ɗintinta ɗon ɗaɗo wawata sellinde nawnuɗo nafata hay fus mi daarimi tawi si tawi goɗɗo no faala hisude yo ƴettu laawol alqur'ana goɗɗo ƴiyal ngal wii hunde kaari wiya ɗum on mbawto ko ma banggal Allah daali arrahmanu alal arsi istawa Allah foti ka hoore al arsi ko honno fotiri a anda par ce que a andamo ha anda no fotiri anda jatimal foti ha anda no fotiri andata alkayfu majhul façon no fotiri non andata ko so tawiɗa andi o no juuti ma himo raɓɓiɗiri ni ma himo janɗiri ni meesira forme makko on e baadi makko nin ka goɗɗo no wawi meesirde jaati Allah ki a wawata ko ɗum waɗi ɓe inni alkayfu majhul façon on goɗɗo wata andu wal imanu bihi wajibe kono gomɗingol waɗi ko wajibe ko waɗi ko wahayi on wowli joni noon tamsil kadi wattake nder ton ko waɗi o wi laysa ka mislihi sey o inni ka tabintingol mi tabintini Allah foti ko honno fotiri ɗum ɗon ko kanko annduɗo hoore makko andi no fotiri amma banu adama andata gomɗingol ngol noon ko wajibi al istiwa'u ma'lum ko ɗum kadi imam maliki jaabino landiɗo mum al istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib
ɗum ɗo woni aqida laaɓuɗo poyi hara luggingol haala wi a ɗuɗum yi ala nder laysa ka mislihi sey andi Allah nanda e fus hande kadi bon ko hameten e ɗum ko wonde aqida on ta yollu nder ton philosophie wi fes ƴettu wahayu on daɗa ko ɗum woni imanu bil qada wal qadar ko maayo luggungo ngo tawata sa yollike affaire philosophie wi nder ton a tampintinto woni jogo aqida fitriya yaada e muɗum ko la e pos ala tampintinade hayra gomɗinande salafu sali on kadi na goɗɗo landi ka ɗuma ɗo o wi ci'aɓe ɓen on ci'a no serti différence ji muɗum so tawi hi haray ko on no ɓe sertiri haray ko o landi ɗo ko goɗɗo landi ka téléphone ji ga wo si tawi woni si'a no seedi hi haray ko noon woniri hiɓe mari kamɓe kadi laawi ɓe mari laawi na fedde wotere ɓe mari feddeji buy ko ɓuri lollude e feddeji ɗin ka maɓɓe ko fedde wiyete nden imamiya e zaydiya fedde imamiya e zaydiya kono hiɓe mari toon feddeji ɗuuɗuɗi hay arɗi ka sakkitorum nga wano feddeji no liban ɗo wiyeteɓe ihwanu safa ko ka siyaɓe jeeya durus wano goɗɗo no wiye walide jumbulat onon français sanɓe ɓen fof on nani inde makko ka wiyeteɗo walide jumbulat on ɗon ko liban ɗo woni ko kanko woni hoore fedde duruse nden wiyetede duruse kadi ko ka siya woni bon feddeji ɗin no ɗuuɗi kono ɗi feddeji fof kala fedde kadi haray no mari nder ton feddeji kadi fedde no ton kono haran nden kadi no mari fedde o e nder ton ɗi feddeji si'a on fop ko woni fedde hakkindinde nde tawata no gomɗini ko ahlu sunna gomɗini kon ko fedde wiyete nden zaydiya tum nden fedde noon wiyetende zaydiya kamɓe kadi ɓe mari toon feddeji seeɗaji wano haadawiya koye nden fedde jeeya haadawiya ɓen koye fedde zaydiya nden jeeya ɓen ɗon ko yaman ɓe ɓuri ɗuuɗude yaman ko ɗum waɗi pehe maɓɓe go'o ka fiɓuhu ahlu sunna no huutora ahlu sunna on no huutora pehe go'o e pehe zaydiyankoɓe ko waɗi ɓe wopodira e ahlu sunna on ka daƴƴere yani daƴƴere nden fof hellaka teddingol sahaba e jogitagol sunna on fof muɗum hiɓe yaadi e maɓɓe cenɗe ɗen nokkeji buy hiɓe seedigoy kono ko caloyi seeɗa ɓe seedi ko kamɓe woni aqrab alfiraq e siya ila ahli sunna ɓe fof ko ɓuri hulɓinade ko nde fedde wiyetende rawafide fedde wiyetende rawafide ko ɓen wiyete kadi imamiya ko ɓen gomɗini isna asara imamuɓe sappo e ɗiɗo ɓen ha ɓeni sakkitoro on kon wiyete mahdiyul muntazar on ɗon no mari e fello e nder leydi iraq ndin ka wiyete sirdab jabalu sirdab ko on yaltoyta wona mahdiyul muntazar woɓɓe no inni o hay kanko na e reedu nenejo reedete koye busal o reeda hakke ko laaɗa koye busal o reeda yani haalaji ɗin no ɗuuɗi o janngo no gasa ɓuccon seeɗa fi firat almuhimmu kamɓe kadi koɓe feddeji na fedde wotere kono fedde rawafide nden ko ɓen ɓuri añude sunna on ɓuri wopude kadi laawol ngol na haray na dambugal mum wonɗen e mum ko hollugol ɗum kamɓe kadi ɓe mari feddeji na salamu goɗɗo go waɗi sarti on noon mo hokkitino hay ko wujjo ɓen ɓe hokkima jomal toon ko acciti wujjugol ngol ɓe huɓi dewgal ngal ɓurɗi waɗugol jama ko watte toon ɓe wondi on noon ha e tan hakkude waɗugol ngol jama on o addi o naɗe ka makko oya wujji nanga joni on woɓe faala noon ko honno ɓe wawi seedino ɗo dari o wiiri ɗon e sarta e professeur Djibril